Zahtjev za skidanje ploče palim borcima, po svemu sudeći, ovdje je bio tek početak priče. U nekad Impru, a danas Agro Holdingu, po zahtjevu novog vlasnika iz Cazina, radi se prema takozvanom halal programu. U to se uvjerio i mesar Stojan Čarakovac. Nakon 25 godina radnog staža u Impru, otišao je u Agro Holding tražići posao. Islamske uslove rada izdržao je tek jedan dan. To njihov čovjek radi, halal klanje, to normalno, to je po njihovom običaju, klanja se, viče se Allah, Weber i to, a ja to normalno u stanju nisam da pratim. Vi ste automatski napustili? Ja sam radio jedan dan i što kažu, na njihov način halalim onaj dan. Nije zapamćeno, kažu da nakon klanja goveda hodža čita molitvu, što se događa u Prijedorskoj mesnoj industriji. Pogoni Impra su, tvrde upućeni, bili opremljeni najsavremenijim mašinama za preradu mesa. Danas nema ništa, osim improvizovanih klaonica, ukinuta je linija za preradu svinja. Agro Holding meso izvozi u islamske zemlje.